Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera, ongi etorri Total Warhammer 2 honetara eta jarraituko dezagun Imperioaren kanpaina honekin eta gure hurrengo helburua izango da Marienburgo gure ganatzen saiatzea eta helburu hori lortzen saiatzen garen bitartean hemen gaude itxaron. Gauza bat begiratu nahi dut. Vale, hau ez. Hemen gaude Aldor laugarren nivel horretara igotzen edo hirugarren nivelera igotzen horrela jarri aldiogu non dago momentu hau beraz diru aurreztu beharko dugu non dago Philips hori ez dudala ikusten I command here. Hemen ere eta agian jarri ditzakegu bentsat armado osoa izateko eta ingo dugu txanda pasa eta saiatuko gara beste imperioaren hiriekin eta bar ongi eramaten. Iaz ere egiten duen hor Marienburgoko armadak. Barak bar eta garasakarak lagunak dirarain, hori oso ondo da, batez ere orkoak zonalde mortuetan borrokatzeko eta bar. Tu prestigio es cada vez mayor, mi señor. Todo el mundo ha oído hablar de tus conquistas. Hasta los reyes y los señores de las bestias más lejanos temen tu creciente poder. Aldorfen, ditzen da txanda bat, eta gero joango gara magiaren bila. Ez daukegu zentan. Defentsa potenteak dituzte, erasingo dugun izango da. Bueno, Juan, bai, noski. Sentitzen dut, baina zure zonalde hori barrezkoa da. Batez ere hau dirua irabazten joateko pizkanaka. Hemen horretik ura da. Gure ganatuko dugu. Hemen ez dugunez dirurik irabazten orden publikoa. I am Prince and Emperor. Eta geldituko gara hori ikusten esa gertatzen den.
No. Ea honek zein erabaki hartzen duen gure gana etorri. Ala ez, eta jarraituko dugu diplomaziarekin. The Empire. Approach us, friend, and make your offer. All right. Who calls? So. What? Stidland. Yes? Come then, only Sigma's god. Vale. The Empire. The Empire's unity is the surest shield. Yes. Vale. Lord of Britain, the laws of chivalry demand I hear you. All right. Eta ipotzekin. What? Aye. Let's hear what you have to say. We'll hear it. Nope. Buru gorrak dira, Anad? Karaktiflen. And what can the Dawi do for you on this fine day? Vale, bengo ez dute zer nahi. Orduan, hemen badaukagu gure Summon the arribada Elector Counts. printzipala Bring me to my men. eta bigarrena. Bitartean, ingo dugu txanda pasa, ja honek zer erabakitzen duen, gure gana etorri da hor mantendu. Asti bat izatea gurekin garrantzitsu izango da. Eta Marenburgo gure ganatzen badugu, gure hurrengo helburu izango litzateke horko hauen kontra joatea. Eta hor behintzat lortuko dugu. Dut marmola. Lamon Garstein. Jo, Dritza sartu da, movida guztietan. Iparraldekoak bere hausetan. Hor gelditzen dira. Stirlani. The Empire. Greetings, my countrymen. You come in peace on this fine Marktag? Sigma's will. Eta uste dut ematen digula. Vale, orduan itxarongo dugu. By the comet. Ia zintzuk dira gure aukerak. calls.
Men, I will fight with you. Txanda pasa. Gure gana badatoz agian mesedegarriagoa izango da. Hor badaude bi armada rekrutatzen, hori dirua kostatuko zaie, orain galtzen ari diren diru hori. Brandenburgo guretzat. Eta jarten landa gehiago. El francés a niveles. Vale. Batez ere hemen daunen elfo ilunak espeduton antes etortzea. Brandenburgo gure ganatu dugu, gure txanda pasa. What do you want of me? Oraingoz, Midland, oraingoz. Preparing rites of exorcism. Onwards for Hish. Benetan, ez egon beste lekuri joateko. Alda. Igoko dugu. What do you want of me? Dirua irabazteko. Aldorten. Itxarongo dugu apur bat. I am Prince and Emperor. Orduan joango gara orko hauen kontra. Fight for our nation.
Gaina ez dugu unitate hori galtzen, hau sufrituteria bat gaineratzen zaigu. Guretzat. Vale. Summon the Elector Counts. Bring me to my men. I command here. Vale, orduan, zuri. The winds blow strong. Ezin du zer gehiago eraman, ez hemen. Ez dago ezer gehiagorik. Galdera bat. Is it time? I am Prince and Emperor. Summon the Elector Counts. Bi txandetara. Txanda pasa. Marenburgo diru izateko lekurik aproposena da. Kuron ez daki zertara zatozen ona. Zufar, orkoak, konde vampiroak. Northland. Welcome, my countrymen. Ostermarko betzen doa, jotzera neutrala da oraingoz. Who calls? Come then. Only Sigma's god, Ulrich. Oraingoz ez. Yes, Dela beklan. surely an agreement will be reached. For are we not all... Never! Ei potzegin orain zeo zer betu dugun. Horak ziflinekin. Aye. Honor to your ancestors. Pointzat hau. Oathbound. Vale. Yes. Bring me to my men. Vale, dirua. King Lewin, let the supplicant come forward. It shall be. Vale.
command here. Horrorkoak daude, horrorkoak ere badaude eta hor elfoak. Hor dauden elfoak zendu beharko ditugu. Yes? I am Prince and Emperor. Summon the Elector Counts. Agian nahiago dut. So, Zu sentitzen dut. The trees tell me much. Jade Wizard, Non zaitez hor. I shall pull them from the earth. Adolf. Raise one. Eta dirua txanda pasa. Aber lan pikudera joan da, ongi. Bueno, hor aprobetxatu beharko du Baltasar Jeltek bere gauzak egiteko. Berenburg urten zeiz egiten duzu. Una pieza del imperio cae hoy. Algunos esperaban que tú protegieras las fronteras del imperio, pero están empezando a perder confianza. Claro, esateat egitea ezberdina da. Lehenengo zentratu gaitezte. Gure etxaia zuntzitzen, eta gero joango da konde vampiren kontra. bring me to my men. Yes? By Sigma's will, come in peace. The nation. Friendship is more valuable than...
Who calls? What brings you here? Boris iglesia handirik ez diren hori. Joder. This will bolster the Unitate bat galtzen dute. Come forth. I command here. The Empire. I am Prince and Emperor. Grumburgo gora. Grumburgo nagian joan gaitezke hauen bila. Gauza da orain iaz egiten duen Rakartek. Bada espada. Gainera hemen jaitze daiteke. Eta zengo du apur bat txanda pasa. Mi señor, una potencia rival desea efectuar cambios en vuestras relaciones mutuas. Está pentsatu ere.
Gauzak ez da oso ongi. Tribesmen, gather! Summon the Elector Counts. Men, we must attack. Now. Bai, Marienburgo pikutara. Yes. Ian pentsatu beharko genuke hemen. Warrior of Sigmar. Ez hori ez. Balta. What? I will listen, but my time is short. Not likely. So, I will listen, but my time is short. I'll ignore that. Who called? Deny, Approach and make your offer, but I make no promises. No. No! Yes? I will listen, but my time is short. As you say, sir. Vale. What? Greetings, my countrymen. You come in peace on this? Absolutely No not. zu nahi. Nire eskesatu. Silvania Empire. galtzen badizue Come then. pikutara. Only Sigma's god, Ulrich, can judge it worthy or no. Sigma's, approach and make your offer. But I make no promise. We cannot. So, welcome to my private study. A ver. Honor to your ancestors. Very well. Onward. Greetings, Honorable Allah. You go.
Northmen come. Ba, mantza badata zeutziko diegu. Praise Sigmar. Boris Dothbringer. Norekin hobetu behar ditugu erlazioak. Ba, bueno, lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zeizuela. Turrengoan gehiago.